U 21. vijeku još uvijek bez struje živi sedmočlana porodica Isaković iz hercegovačkog sela Gornja Bitunja. Takvu sudbinu dijele sa još oko 3000 porodica u našoj zemlji. Život u ovom selu kao da je stao prije mnogo godina. Ni opštinske vlasti, a ni država do danas im nisu uspjele obezbijediti struju i vodu. I 17 godina nakon rata porodica Isaković iz sela Gornja Bitunja živi u veoma teškim uslovima. Kuća im je obnovljena tek nedavno. Struju nikada nisu imali, a vodu zahvataju iz čatrnje koja se nalazi u jednoj od soba. Veš perem od komloncu i perem suđe isto tako uspijem zdjele u vajnik, nije bitno, i operem i zaperem u 2 vode i tako. A kada padne mrak, život u selu Gornja Bitunja staje. Nema večernjih druženja, zajedničkog gledanja televizije, niti čitanja knjige pred spavanje. Jedino svjetlo koje imaju je svjetlo svijeće. I upravo zbog toga već oko 19 časova odlaze na počinak. Čitav je život teško, da šta je? Mrak lezi. Liježe se u 6. A ujutru kad se rasmane ustajemo. Do najbliže prodavnice ili ljekara potrebno im je više od pola sata vožnje, jedinim putem koji vodi do sela, makadamom okruženim minama. Kad nešto ne daje Bože zatrva, a okrene snijeg, ili vidjeli ste mi 2 turma, umri i ništa više. Znači dok ti dođe pomoć, dok ti dođe bager da ti pročisti put ko se desilo lani. Pa ne moraš kad nema struje, sinko. Ništa. Iz Elektroprivrede Republike Srpske kažu da je za elektrifikaciju ovog dijela Hercegovine potrebno 200.000 konvertibilnih maraka i da zbog nedovoljno novca ona nije u planu. Iz opštine Berkovići, kojoj selo Gornja Bitunja i pripada, tvrde da čine sve da bi im obezbijedili struju. Mi smo kandidovali ka svim nadležnim institucijama taj projekat. Evo, kandidovali smo i prema UNDP-u kod ove opšte priče koja je sve popularnija, ekološke priče, da na taj način privremeno riješimo. UNDP radi na pilot projektu, pomoću kojeg će, ukoliko se pokaže kao uspješan, energijom pokušati opskrbiti 60 domaćinstava. U užem je izboru i kuća Isakovića. Kompletan dio zapadne Bosne i Hercegovine, uključujući i Hercegovinu dole, taj južni dio je kao takav izabran kao prioritet zbog mogućnosti praktično rješavanja solarnom energijom i vjetrom. Čovjeku nije dovoljno napraviti kuću i u veoma lošim uslovima ostaviti ga da se snalazi sam. Potrebna mu je i društvena podrška, kažu sociolozi. Nije dovoljno samo vratiti čovjeka negdje i ostaviti ga tu, zaboraviti ga, odnosno sjetiti ga se samo u vrijeme političkih kampanja kada zapravo trebamo njegov glas. I dok im svaki dan bez osnovnih životnih uslova predstavlja borbu za opstanak, Isakovići strpljivo čekaju i nadaju se da će i nakon mnogih neispunjenih obećanja neko uskoro donijeti svjetlo u Gornju Bitunju.